Ka Kremlin nin kasing palay kala kena ya ka United States badai maka kata ka mastermind halandat jong ka jing syather hagi drone haka jaka basa Putin presiden ka Russia ya ka bala lepat da ka Ukraine ka raiban thumbor kumto kamdai ka bawan na Kiev Henry na Washington baru ka Kiev kala le tangnya ka ka bala patha laong uno ai ktien na Kremlin Dmitry Peskov Henry nakaliang ka White House lengba unong keren jongka ubadairu National Security John Kirby ula kentai halargane ula ong mga pensisya pi bakamdon jingdai re bat ka Amerika habaya dai bat ka te ka jingja bat ngemdon hiru banle halargane haba uya keren ha interview bat ka MSNBC balu ong susu baka Washington kamdon kti ru ban penslur ya ka Ukraine baka ther komte bat ngimtip hiru ka ka bajia bat ka Washington ru kadang yele ban wat ya kidaw halor kane Peskov ulah pentikina hiru ba Putin udang don ha ka jingtrai ha ka te ka por ha ka kam ha ka office jong uhi ha kane ka singpale ha ka ba ka Moscow kala keno ya ka Kiev baka temu bersiat yap ya presiden Katanat bari ke Rusia kalau ong ke Rusia kalau mat ya ke jing kenyu na ke jing bompoi perkat jing kendit halor kane ke jing syather haki drone berkala khotru bakane ke dei ke kam leno balale da ki sipai ke Ukraine reina kaliang presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ula ong ke Ukraine kam don bentai rum hakane ke jingja ha Kremlin ula ong ru bangi kram thombor ya Putin ne ya ka Moscow Henry nya khun haka jaka lajong haba Ukraine bat kinong thok khubor ha Finland